Kakubor kabede halor kalum jingtep haklau laumali kabakala menta kum kajaga trikam jokinong tu hakabantang yikitiar kitar kum ki wire cable nambar ba how wire cable udan kopa kaba anda kilala bantang kila bande hakador kaba shongdor sanspa tingka shikilo kumba kadon ye kanam hashwa ban pau kini kijingja ye kalum jingtep haklau laumali labna nam kum kajaga yedi thidrok badru ban yedi yaki jingdi penbuat nang taru banle ikiwegi kam sneo hakani ka khubor ka bau shlong me la dep ban pin lala ban yos ngo ya ka jingkren jingkinong penya chnong kibla ong banakaliang ka sarkar jala hadu menta kampat le e da ka ba ong ru bakipulet ki bawan pahara ru ki wan tang shiteng por naga jingyu i yakani ka khubor ba ka jingdon ka jing sngo kya namar ba ka te ga jaka ka ha pho ka north shlong constituency Wemeli kete constituency le shimi ka sinjam ban lum ye ka jingelang bat kinong yelam balang ki badon lum jingtep hakate khlau laumali laban kedo bahakani ka lum jingtep hadu khatsan tili ki balang ki don ye ka jaka jungki ka baki penong kameka lingba kini kinong peniat balang layo jingtep baga sarkar ka julum jingelang bat kirang ba jongkini ki balang bani merjing mut halor kani ka benta henry kanir kolong hi kumju bat ka basyukot satanga ki jingekren klem da shem yekano kono sinjam habalum mi ka jingelang ka laipoi tri jumang arjar psa unong mi khmat ko not chlong constituency ba edelbot nong romula khot ye baro ki balang bakini merjing mut ban le ai habai dei bakani ka lum jingtep ya ka baki nong yelam jongkini ki balang da ka wei ka sur ki la shem ye ka rai ban it hauni unong mi khmat ban but dien halor kani benta habayo bani kren ba urang ba balang ka balang presbyterian jayau ba hs shooting hadien kani ga jalang ulaong ba ka jingkular ka sarkar ban kerno ya ka tiga jaka menta ka laya la arsnem hende hedu menta kampat la ban le ai ba dei halor kani na kalyang jongki rangba balang jongki khatsan tali ki balang ki la shemi karai ban it heba edelbert kumu mele ban budien halor kani ka benta Namar kumul ong hangtei kinon kumba khatsau khasan teli ki balang ki bapendon kam ya lum jiktep hangtei po alamali but yakani ka social problem kalapoi sedu ka district administration level but nakaliang jong ka district administration kila khot chisin kawai ka meeting ye kinong yalam niam kumno bala banle ya ketika lum jingtep banjada na kajing misuse jong kini ki anti social elements kamtam ki drops ka kiat bat kiwe ki jiksliu ki bami na ketei ulum jingtep te haka meeting banengkong yang lagi pastor WC Kongwell but keladon kejing ya keren hang tu ba ya ketei kejaka kedai ban leno mardor but nagaliang district administration kilong bakin sedang no ban len hag tu kepol kidon ki officer nagaliang ke forest le nagaliang ke forest kilong kin leno maki bakin du mentagasngi ngila IT habarit MLA be in follow up ya ke ai ke ba na kaliang tu ke meeting ke bakila khot ye ki church leader kamen chua baki dei ban le no de isu bi ha ka meeting ke ba ke wei pat ke meeting ke ba ar nga don hang meeting bang la res ya ke ni ka social problem jongi kum ki balang kum ki nong song snong bakani ke jaka i kumba kada kamdei su ke jaka jongnu i mardai ke jaka jong kini ki bapendon kam ya ki drugs ya ki kiat bat ki wei kumdang la res yang ning meeting bat hak ta ka meeting ke ba la res ya kini mendai tang si sen man meeting ba lecture ka ba khat ki district administration ngapen kan ma bat kabakado ki ong in ai no ya ka reminder sia ka forest department baka de ban le no ya ka ni fencing kata ka de ka last meeting ka ba menta lak jan arsnem rai hadu menta na kaliang forest mdani ai te ngamtip na kaliang ka district administration kila ai ne am kata ka reminder ngin tingila IT hai barit by MLA jogi by in follow up ya gani namar kaladon kejing ekren ba nakaliang district administration ki ong ki kloy banle
Rei nagaliang forest ki om em ngin le hi mangi kata ken kade ki ban rei hadu menta klem posisino ban ngi I sha hadu menta kate ki jaka kala long ni jingi ma kin yat ki kin thai ki khna kin yat ki breu nang tai kam long save chu ti menta ka shong ni pen snow ha pi langba jung pi ya government ba kamtam ko forest department but ke district administration ki bala simkia kani but shanu kacha kani ke jingkula ke maki om in le no ki nges kam ba kani meeting ke bai khan ki bare damal ya ki church leader ngilaya poilot hangni ha yeng jong I mata kasngi ke bai khan but ngilaya kren but ka we ke jingmut ngila IT ya I by inang follow up no yak e ka ba ki lakula tata ka dei ka ba ngi kum ki nong song shnong ngi snow kia sibon yak jinglong jong ka te ka chaka tai ngi kwa Kumunong ilang balang hatup ka ke jing school jung pi halo ka jing mamla pada jung sokar halor ka district administration ba ka forest halo ka jing kular jung ki bakin le no hatu am dei pen pau long ba ka skwa ban sekolah tang khatin klam ka kam kata ka ba pikli pi ka long ka badai tengi na kaliang jong ka kum ginong yalam balang ngi khmilnti bangi kwa ban you eat the light of the day ya kani ke ka ba ke lakula tengi kwa ban pesno biang menta nama carbon ang slam kate ke jaka nomla syu ban control carbon ang slam hak arsnem manchwa ngindang la banyak keren banyak kena hari mentam I long syu kate ke jaka tang syu sedang dum menu mala pimnu syu ban le kata kate ka jinge te ni kwa hi ba na kaliang jong at session bat ke forest department ki balokular ki balok promise bakin le nak menta ka safety jong kinong song snong jong kinong le nong wan jong ki khna school ngi skam ba kani ka ba ngi kendu menta le se kan poi se ki bor ki bahalor ban pen snow ya ka Nakaliang uba Edelbert nong rum uloong pai ki jing snio kate ga jaka unomla ban pendu sisendon hindai dei ban don pat ki kendon ban la ban telakam bat yakani don kam ka jingi trelang na bro kiliang na lor kata uloong ru ba sorkar lada ka don kamon kala ban telakam yau niu jingdi ubasnio da ka ba ong ru baki ba don bentau drok kimdei kirit kiria hindai ki high level ru ki don bentalang Cikjok kolong ba ngaku mamali join ka constituency 17 North Long constituency tinga la perkhat la kham slem hukum nung inyo kala penyo kendu lam bat ki noi lam jogi balang per ba penok kam yotoy lom jiktep law mali kidon ko bakat saw harsan teli balang tim ta kasing layo ka respond ko biang ki wan lut banya perkhat banya tai banya thir kumnung inya le ai na ka banta ka lom jiktep law mali amar kani ka mungin supit ka kanum la panong min chu snap lani mun chu mangimpat ngat apo khosiu mo ti de lor thanong rim ka ba ngia sukhya lang prekat bat paranong yalam ngilai perkhat mar kawe gi jing thmu kalong ba kumlungin ngin chu I bakanong ringhang bakan play ga git kanong la palong mar hadien ba da jing sngai jong play ba kham tang ji trelang rekat bat ki nong yalam ji palang ngayo ya ban pendep itu ka motorable comfort part haus nam radat mentala sistem tam Tekalong siya kajik persuk na kabanta ki nonglet on tap ya kebi ki patron cita ulum jing tap ki balang oper ti dia pa baladep ya kata ka jing sna baladep ban play dengan I pat kai lampat penban siya kajik sniu siya kajik pensoi hai babun ba bar kentai bar chenrang ki adon man penokam hakate ki jaka sate siya clear lu siya clear jong lu kaba la buri iladi naki jing I joka imlang ka salang kilong yeng kilong sem tegani kalong kejing ma ko bakrau ko balak banyalam sya kejing tieng kejing siir kejing hakaya kayang kali kawan ru kala panja ki ko pasni ode na bon tingim kwa ban chu sngap namar ka ba jalam sa kejing sirkai ko bangala penokam te kentin makani ka por ka ba kejing sri ko balai por kom ti ha kejing yo I bar ka don ka por ka bangala ding awan pai tente sayeng sibuji no ko ka arbuji ngai gidang don ki barang yar ki barang kiu lalong kum ko ka ketem tim kuat bahkan kelalong kau ikut tem kau banum lah syuban kontrol pada din tinamar kini ka drugs issue aku ni kipor kadi kau ikut berserkai kau bakum nungin persang ke government ki dorbar senong ki nongelam juga balang ki seng balang ki
nomi khamat boro bat ngasngo ba khayeng semru jong kawi pui kalong yeng ru kidi ban persang hakum lu ban tem amar kani kadi kijing sha ka ba minum la ya ka ban sange shin sange mo ban stop de kum nungin hapan apply ka method ka system ba kum nungin reduce kum nungin control bat kum lu pat ngin pen sange ya kani ka drugs te kani kadi ka kijing dokam ka ba baro ngi dokam ni snok tilang namar marwai la si kum masyu ongno ngi la ban penjot rei telilang pat kelum lang ngila ban thau dur sain dur thamai yaki ki ba kum ka imnak salang ka dongkam ka khimi nanti barani ka bantaru kwa ruban ai jingmut da jing sukya marsib kham tam sarkar la persang pendam be jong kamram rei mangiru ki barana po sor haki bantaw pher jong ka ri jong ka chala ngila persang ban le rei ka bakong sandu ngasngo ba ka sarkar ada ka don ka mon ka political will ka dei ban perkhing nak thi ka jaka ka pakirung lagade na po rata cara lagade na po border jong Assam Meghalaya kepada Khana Para kalau kadai ban adopt ke sistem kumbolong kumba adopt sistem ban check ban yada tham ya ka khalam kumba kawan manakani mo ka COVID-19 namar kani nginum la ban ong ban shu excuse no ba kadai kita ka transit road langi phai ILP ngi mio ngi ban check and flux ngi mio mata ban check ka ban check ka drugs mio remata lingi ngi isha kadar ba kajing don banta ka drugs kemdei ki red kiria ki bahe ki high level ti mat lesi body halor tanong rim kim ko ban adopt ban govern kuma government ya ka jala har kom ti bade wana ko ban kentu khamtam karpang government kadang ba kani gajing conduct ki awareness ni ki program pair hayeng mani ni ki sangbalang ni ki dorbar snong kanirap daga bang yo perking ru nang thi ne jaka barung ti kani galeng kalong bangim de ban compromise bangim la ban ong bangim la larang idon kamon ngide ban la ti bar kawai ru ka bakong san kadin banglayo mani keren bakom nungin bu ka gate kom nungin bu chikidar nam ta bar control ya thi ka gate ang thi po law mali kadang bahkan yada bahkan pelong kecing senrang mana pelong kam bakla ya thi ka jaka bagi nomi isu ki bait ki kali bagin let ban pen kam ban songka chete sapo clear lum jong te ka lum ha kamit ka yong ha ka step sibiji arbiji kani kan wanra sya ka jema je bersau ka jing ti ka jing siir yam nang salang tengah so komen pat dia melayo ya perkhat kumta i kedum ba huji shooting i ba represent na po ka balang president jail berdirang ba balang ila pen pau bagi don ki por ka ba ha ka por jong i former DC di Madam Aisa Wanda lalu ila khot ke meeting ringkat ba forest department ba kila ai ka assurance kila ai ka jingkular bahkan tigop na po ka department forest bahkan tigop na po ka DC district administration em kumbolong ka immediate suggestion immediate action ka ba ngiyo ya ka jing ai jumut ka de mangimbu ka gate manbu cikidar dikatar ko ba kam de ka basuk ba mata ba don kharsan balak manoban control ka gate manoban control banok cikidar manoban siu kata tin rai sutran pada preng je kendo lam putang je keren ni play jumut i ba uji de rang ba balang jong ka balang presiden jiao yo ya pat sngopat bilai song ka meeting ki por balik ba DC barkadon ka solution mo ka solution ko lepas lembaga DC bat ka forest department bakin tigok ka hita tadi tikani kalong bakir la jumut pan pull up la kalian cuma kumoy balik cuma konspirasi. जब राजू को अपने महीने के राशन का चावल मिला तो उसने देखा कि कुछ चावल के दाने बाकी दानों से अलग लग रहे थे। राजू को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने इस बारे में अपने दोस्त देव से बात की। देव, मैंने इस बार फोर्टिफाइड चावल लिया था जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व मिले हुए हैं, पर मुझे इसमें प्लास्टिक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने भी सुना है कि आजकल प्लास्टिक के चावल आम चावल में मिलाकर बेचे जा रहे हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी देखा है जिसमें उन्होंने चावल से बॉल बना दी थी। क्या ये सच है? अब हम इस चावल का क्या करें? राजू, आज पड़ोस में हमारे एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर आए हुए हैं, चलो उनसे ही पूछते हैं। राजू और देव ने अपने एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर से मिलकर इस बारे में बात की। सर देखिए, इस फोर्टिफाइड चावल में कुछ दाने अलग दिख रहे हैं। घबराइए नहीं, FSSAI के निर्देश के अनुसार चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को सही मात्रा में मिलाया जा रहा है। इन्हें कहते हैं फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल के दाने चावल का पाउडर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन को सही मात्रा में मिलाकर बनाए जाते हैं। फिर इन्हें आम चावल के साथ 1 दाना प्रति 100 दाने के अनुपात में मिलाया जाता है। अच्छा, पर ये बॉल जैसा क्यों हो जाता है?
पके हुए चावल में 80% स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है। और हाँ, किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर, लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है? जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।